karena guru taruh mengaji, merengkali ngewe lolongan to apalang tanpa mengurangi pahala orang yang membaca Al-Quran itu. Karena Nabi tak kul huwallahu ahad ta'dilu salasati fil Quran. Niki to baca kul huwallahu ahad bawa na baca. Pada de cenna na reko na baca sepertiga Al-Quran. Maka dah tak saka-saka bateku je baca tak saka togi tak petat togi tak beli bongkat titi togi mopat togi lupa togi baca nih. Memang awe ya je mas. Ya je tu ya ucacal ada kotoli fasale tahu awe nan apa je berusaha kita kagak je to sempurna. Sedangkan berje nggak dampak memang. Sedangkan je na to imam mana sama karena awal nama dari salah sambung. Contoh aja je to di lomani tahu balah. Maka ada dena nulle tepus sa tanah dena nulle apa isi talo manen na. Awe engkalingan ni aja namu cawa je awe matung atu memang dia abong-abong ngahi kasih awe natolom aja aseri di rumah tawe berpasta bikul khairat berlomba-lomba dalam kebaikan ibe gomi de cengnya je namo bada si batu awu na kemana mau bawa na ya tu aja napi salah tak cedete hai salah mapakun awe loko katoli monrangi loko macer lo balada to limon aja ji to dia lami semangat tapi serekamang isa nanti asa beramar ma'ruf awe la maruba memang jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah karo jadi bangsa namanya curto mengaji fakutana nomor 3 tu kalau laki buru kalau laki buru tu koto mati ma imamuka fakutana na malaikat ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Wa ya ibadallah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah yang saya hormati dan saya muliakan guru dari kantor urusan agama, yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Kepala Desa, yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Alena Guru Haji Abdul Aziz, yang saya hormati dan saya muliakan Dinda dari Universitas Muhammadiyah Parepare, dan yang saya hormati dan saya muliakan Adinda dari KKN Unhas, yang saya hormati dan saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku semuanya yang insya Allah kita semuanya sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mohon maaf saya lupa, yang saya hormati dan saya muliakan Ketua Masjid bersama jajaran dan alena guru tauna Pandreweniki Kobulana. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah to syukur maraja lorisesi arajana fung Allah Ta'ala nato padang kahadir rilana yonro na barakai fung Allah Ta'ala. Tanavoda ya dapu-dapu ngetae angke bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanavodo sinina yang kehadir rekolna yonronge pada ya laki asa genangeng asa lewangeng tepe assalamake kulino lebih-lebih fa risori monrina fong Allah Ta'ala. Dan rialufai masalawa ni mapasalama lori alim lebina Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Nabi amancaja kacerlor di mana atau bersalama rilino mati risuri monrina fong Allah Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan, yewen-yewen luar biasa. Insyaallah mak beraka. Agaro pertama MC ta luar biasa. Matandre-tandre matu anu na yewe MC yewe matandre-tandre matu cita-citana na cape yewe matu ananai. Apa magalolada batena. Ewe ngarang aleku kolo katamal na pasawa alhamdulillah. Ya, perhatian. Nah. Bagus sekali. Nalamana carana nalamanang. Ko acara botinge wanditi wake masih dia pintar makasana bagus sekali. Karo waselena juga sekolah nana bu pak agar jadi aja tamarke pasti kole anata makar makamaja kita ni makamaja kita tu waselena agar karo satu luar biasa. Jadi asa waktu na memi fameraja nabi loi fameraja nabi tak telu memang tili sereng hati melebina nabi tak ko Jibril. Pertama hilmang ayah sahilmannya makinin nawa to di manyame ro papina di jadi kumanyamangi ro papina di jame si dewe jama-jama ibu ada si dewe ada madece insyaallah namu itu marengkalingewe menyamatto itu satu menyamatto jadi agi pada melo tajama ta pakasingi ro nyaman agak sesandaro to di nyamangi papina dita. Yana tu nangka kada inna malak malu binia segala amal tergantung dari niat. Pekesingnya ronia itu linyama karena Allah. Salah agar menyamam mana. Kedua ilisari ati malabina nabi ta pak disengeng ilmu agar ilmu. Jadi kalau betul lima nyamang ro papena dingewe malamat tu ro pak disengeng terima. Tomatuana to lima nyama papena dina mongkosoki wiana dena kana noko aga dena ka nakada yellow sumbangana ko me aga misana ko sikolewe dena mega cucu makara maga je letu moga maga ko me maga insyaallah ma barakat itu ketiga tepe ilisari ati malabina bita tepe jadi telu hilmang padi senget tepe jadi ye pokok tepe pauna mau maga acana si dewe tahu ko de ka tepe na ko Allah taala na wake mi to macangan na ko anu masalah na bangabangwame padana rupa tahu aga tapi kong ke tepe na insyaallah mak baraka mana itu jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah agar kita ni ronar waselena kibasi kole na nae satu nah piro sidi yang kedua pangajita rona guruta agar tengkalingan itu na mengaji maka tu sedih sumangat na aja na tabara jenga ka dampeng namo asal angka anata mapa kur batena mengaji namo de na badero namo ta saka yang penting menre itetong aku onro na malabi he onro ba baraka namo angka morena pa mabo tagilito maka we masiri ni ta itu limabo apa angka ni jero anu rewe ro tetto kasi kolana mimbarai contoh aja tomo makada aidena je galalan na toba ka apa mabo na ko me maga na bacule makun rena ko me maga ade anu moki salama de to ni ba dua bunga Allah taala insyaallah ada pengemarajana bunga Allah taala melopoh nah dampengi kitu bunga Allah taala to toba me di rupaten ka mana jata ka mana kekurangata jadi tu di toba moki ku bunga Allah taala insyaallah sikomatu tobatan insyaallah sikomatu tobatan atau temma to leler ba masena bunga Allah taala galona ro anaro mengaji ro asa makare mesa nabita nawiru buyutakum biqiraatil qur'an segala galona bola ko to mengaji tahu aro na guru taro mengaji merengkalingewe lolongato apalang tanpa mengurangi pahala orang yang membaca Al-Qur'an itu karena bita kul huwallahu ahad ta'dilu salasati fil Qur'an nigi to baca kul huwallahu ahad bawa na baca pada de cenna na reko na baca sepertiga Al-Qur'an maka da tak saka bateku je baca tak saka to kita peta to kita beli bongkat titi togi mopat togi lupa togi baca nih memang abwe ya bas
Iya je tu ya ucaca ada kotoli fasale tahu awe nan apa je berusaha ki dia kagak je to sempurna. Sedangkan berje nggak dampak memang. Sedangkan je na to imam mana sama karena awala nama dari salah sambung. Contoh. Aja je to di lomani tahu balah. Maka ada dena nulle tepus sa. Tanah dena nulle apa? Isi talo manen na. Awe engkalingan ni aja namu cawa je awe matung-atung memang dia abang-abang ngahi kasih awe natolom aja aseri di rumah tawe berpasta bikul khairat berlomba-lomba dalam kebaikan ibe gomi de cengnya je namo pada si batu au na kemana mau bawa na ya tu aja napi salah tak cedet hai salah mapakun awe loko katolimon rangi loko maceri lo balana to limon aja je to dia alami semangat tapi sarekwamang senantiasa beramar ma'ruf awe la maruba memang jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah karo jadi bangsa namanya curu to mengaji we fakultana nomor 3 tu kalau laki buru ero kalau laki buru tu koto mate ma imamu ka fakultana na malaikat ni ga imamu tanah tu maka da imang ni ka sani mande sa ataku amma na maka na tu malaikat ma imam maka ko imam baba napa mo bede gan rusu manang kabu iman lo mu wanda sa rasa si mutapu tanya ya rabu iman na arah kaki bawang bu pak ni ga balero fakultanero ma imamu ka tahu toli bacengengnya kurangnya na amalkan kurangnya mana satu ya rokolalan na kurangnya engkalingan ni jolo iko makun Raymond aja namu toli macarita je balah betul ki je macarita engkalingan ni perje nggak dampung maga walu bae ni gara-gara ro makun Raymond toli mana nah sakahamanya menyama ada wangang yewe awe ibu ma imamu kan ni ga imamu Al-Qur'anul Karim jadi jamaah yang rahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala karo. Jadi alhamdulillah karo naro guruta insyaallah lo ngetoki to apalagi dia roto maring kalingewe. Ya. Napi tu kongka ada puda pungai begau asala engkau baca-baca Quran, asala engkau salawat-salawat kali malebina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah yana tu onro na barakah wong Allah taala na jalli malaikat. Tapi asal engka apego ke mujama na dega ka salawat na dega ka baca-baca Quran para jenga kadam payana tu onro kami nama kabode na jallingi malaikat jamaah yang rahmati dan dimuliakan Allah karo mengaji yang ketiga ketua panitia alhamdulillah napa kuruntuk ketua panitia luar biasa alhamdulillah magalo magero dena megalada agana sana dena megalada na rampe desa na rampe aga maka dakaro kipase lo tadanna asewe ko memaga kosle maga ko memaga langsung bawang laporato nga bawang kada yang saya hormati alhamdulillah karena konenene ri surat tatong aku masa ginule contoh alhamdulillah karena makasih ada sa panitia ko mga pa na bunga makadena makaka sala cede na loto ni macara mawita si polo je modele na pa lo pa ada modele ku wita ro tanda-tanda na doko-doko na ro kakak ay macara matoni ma tu ya ketua panitia lah yang saya hormati bawan napi utaja makada agar romatu langsung ni natutu ka alhamdulillah mele sikit lesu yewe Jamai, magalo lada ko makor. Itaro to berpendidikan. Karo magalo ko makor. Dia tahu situasi dan kondisi. Kalingan Bu. Ni kasi wijaya to lijok ka ya. Ya. Jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jadi ro amir rajakan le malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada rupa dari pahamanan ni je. Maka daga ro kuncina sempajang itu baru pura ripahamanan kada mega dosa aku maja ampe ku de asam pajam muki si komatu matu manuna na manu apa itu
Nama dece makalo bede maja. Mau tato mak bantai ye makun reye. Iko bana bala macara makue. Aki tani ba makun reye. Sedangkan ustaz na banta balagi lakaina. Aja na kasi. Aja na namo masakar deto. Bu. Bu. Kalingay. Yari di makun reye. Ternyata bete waktu ni ba meraja nabita. Megalad makun reye lalana neraka. Kalingan ni jolo aja na makara Muhammad. Mau atas saya. Bu. Bu. Tanya makun reye kue. Ya aku makun reye kue lalana masige. Insyaallah lisa surga manang. Yang penting na bego iye pae. Tegaro utanaiki masam paja 5 waktu moki. Alhamdulillah. Tapos ang ular ramalang. Alhamdulillah. Tajage mo ale ta boleh kubur nilainya. Alhamdulillah. Ya maniside mapatan tu. Ya maniside. Deto kan ang kabura mo bali-bali wilakay mo. Pura. Bansana na yarot tama neraka. Tapi kamu tapi kamu bego ya makun reye sampaja 5 waktu ya tapuasangan ular ramalang tajagai ya le ta boleh burne lainnya tengkalinga adana lakaita taturusi parenta madecena lakaita tadahul jannati bisarafitte suruh kami namu fujibe engka makada mate ni lakaiku ya ustaz syukuruko telu mani mujama. Awak ni ke? Memang awak ni ke belum mengkalinga dana. Kecuali ko malakai si ko. Engkalinga sih. Tapi kata je makun re mencegau. Wah, bahasa mana tu makun re i gonci lilana. I gatuk gematna. Waktu nu cuma meraja na bitai bitana bitai. Kemakuri gatuk gemat ni bolo were di gonci lilana ditusuk dibanting. Engkalinga ni. Ni garo makun na woji ma bali-bali mewa kolakaina mapitangon dena wa diririta karo kare tu memang ni mega makun dena cede de to gaga ko Indonesia terutama ko kampo tak de gaga ye wattu kalingan ye wattu na madisi lakaina na desa je gaga nakatobay na chao itu bakato bala perang na batari-tari tonga lakaina memang aja na mucawa na iko nakana kalingan ni desa gaga na chautonga ye to baka to bala perang ina na batari-tari la kaina je kong ka desa gaga manasu na tutur manang iya to nasa manasu padang kamana moko maraja ko mapako na mapako behe iya to mangida iya to matampu iya to manasani ko matampu wattu na madisi la kaina desa gaga nakatobay na coba bati na bakatoba lapar. Iya matoma ni natarima ate man nilakay na. Mate lakay na nape boreng. Atung putongan di ko. Nasa letongan na kasi baba na. Tatung putongan ni baba. Taka po sapisan na. Sapisan. Itongan ni gagiba mo. Loni bacuru lakay na ko galampongin. Buima si nakarunrung. Bu ima paceto kakaro bu ima na ye wattu na madisi tolimunan na maganapa ko tari mabulada tari la de banagan na siula mate na lakay na iko mito makadaman lakay ni itani napa itani ba to itani tolidi tu nasa kamata-mata alena kemang agara Astagfirullah. Bu. Jadi itu apa tu bata bego idi makun reye manyaman ni nyawata. Talolongan ni nyaman-nyaman na suruga. Ni ya. Agero sampaja 5 waktu tapasang ular ramalang. Boy luar biasa mana tu?
Ta jaga yale ta boleh kubur nelenge, carata mapake ku anfusaku walikum nara, jaga diri dan keluarga dari siksaan api neraka. Salamane ridi makun raye, aja ta hoji kallu anita. Memang aja ta kallu anita. Dan na boleh haram itu. Na boleh. Ya bu ko macil laki manibitogi malabatogi dena macaji masa memang namo bada lebana yewe lala pesulo jampu yewe lebana cilam dena marigaga yang tidak boleh adalah mencukur alis. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wattuni ma meraja ale malabina nabita ibitangi nabita angka to mengala burasi mengala mabosi burasi mengala mabosi niga yaro Jibril makare Jibril iya naro tau na boji make budece aja mata capa ide ceta cede na sabab be nengirita ni fawalat na fungala taala idi na tatamaka riurenutta pada parallu ribahang riwatakale tak mana makada yaro bale aku to ketongota korebo na rilino hanya semata-mata untuk ibadah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun pura de pancaji wijingin nan nyaru batawe sangadina elo mi masompal ri fungala taala. Jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, riwayatun fa miraja al malabin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Angka tahu Ivandre buah sakum, buah madori liwa paina. Maka de nabi ta na padangi Jibril ni gero maka de Jibril iana ro totode ni sapesui sekena. Kebetulan aku we fa galu mega nasarona ro alena teman-teman lebih tak bapa kepala desa tengarangi seketa seketna ya ro buah sisata ro 5 sampai 10%. Kalau ki bede manasa kalau ni misalnya tak kesana pura ni masuni fufu, masuni racu, sewa taneng, sewa oto, masumana ni ong kosoe, tareken ni, ko deti sareken ni ang katu penyuluta, ada Basnas, wadi ni koniro komunikasi dengan Basnas, maka da siaga ya anu sekat na yewe agagaku he, tahubung ini anu tau konye he, pu imata kita tahubungi maka da wadi gai hubungi Basnas, maka dan kaji asakaku mapak wewe he, insyaallah mabaci gitu. Kada balaha mansakaha ubapa to ye pacingnya lena salah sedina pape pacina alewe ya naritu seke pape pacina waramparang dena namega anu matu mat di mondri bansanya ridi pagalunge insyaallah abaraka kanero mabela mana boleh ko balae mabela pakandre-kandrewe ko me aga ko mai nang kamano pa dongan na kamana ko kurange dena kasola bala wewe curila bekange ule koto masam pajamua malamat tu na terima pung Allah taala pada dengeta pa itu koto pura masam paja niaka do pala limewe asal ita pumitah telu asanna pung Allah taala nari koto mela dua insyaallah masir pung Allah taala ko dena pakajajangan ni atanna. Jadi itu manat nak kada pung Allah taala udah uni astajib lakum elau ko ya walako. Asal masa paya mungkin insyaallah agi baca ya rukotolo tama darata yari galuta na dena solangi balau dena ka sola balau wewe dena pasaju ki komeanga curi lai bekang yari baca makada bismillahirrahmanirrahim masyaallah la quwata illa billah katukolna surah al-kahfi ya bismillahirrahmanirrahim masyaallah la quwata illa billah kutolo tama na galuta riare gadarata kolo ipake tong kewe tepat na matepat to dege tepat na dena matepat pai aga na setua aga mate palai ko masalah bacala meni ba aga tua aga mate pole no gaje na semisengi nang kabacala nang kapak kewe ya matona samapu fu ya mato dupai na mona samaga subur na ko deni fufu kide to nule subure maga wi capa na kare tutu kibala kong ka to makada aga to aga mate pole no gaji aga to ya to pana samurus hati-hati kare tu hung Allah taala khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatu wa lahum ashabun asim to bangsa ye iba buta metto ni mata wakitana mata bareng kalingana mata atina pacala di bawah tawana. Jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu na to tiba meraja nabita
Ibitana bitang kato repa uluni bakalebu si repa bakalebu si nigero to de nang kana sempaja. Malam malade. Koloi kai di ko na masigita magalloni asena mega kipasna magallo karpetna alhamdulillah baru mana imata pa bata alhamdulillah bagus. Cumero supaya dena to lilenya iro pa bange yarga imange pape baci masigi talangi gaji. Aja ta cari nai agesana na masumbamo te mancaji amalak mana mo tu bukan me ko mancaji jukui bangi namo de nancaji imang nada rasa bawa ya bacana ro lolo ngatoki apalah yari kana pagur itu de mengaji lolo ngatoki apalah apa koro tu sitongan na aja ni lapo ya Rosaldo na masigin atau merekal ada makadi ja alang misalnya pape faci masigi 5 juta siuleng contoh aja dia mutapa makada Muhammad gaji kasih engkali ngabawanya ya sama dakwah ki engkali ngani pape waci masigi 5 juta siuleng pabange 2 juta siuleng contoh ye he imange 10 5 juta siuleng contoh masa gitu ko pabange pakasing service na nama sumangat namo lato bang nama kasing ito batina memang ayala majuta kumapakor aye majuta memang majuta memang majuta tapi enang kawabang subutoni bosi toni anak-anak sila lona pura mabok kamobi ko bola rondang pada marena na subuh-subuh bang mapa ko samen na hayalal hala maka de anak muda ewe tambah lagi 1 gelas awe magi mucak gaji wikasiaro na mola to lato na dewa bonga asal makasing anu na ba na molle da isi bukuna na tahang Allah malana mabasa si bendahara katua mereka bendahara mega kutana demen ule kajaji magasana awe nana de menasana de metona berjiwa sosial manca jika tua na bendahara denulai maka dalino je tu cerita de bukan bilang masalah dunia ini dicerita tidak supaya jalan amalnya itu orang ada nalo salah imange kasih gaji supaya dia nak jili-jili aba mega mau bape dale na wiringi bunga latala ya tu ko ya laki bape dale sitongan na ya tu ujian tulen mo tu imange mata na tiala gaji 10 juta misalnya 1 bulan masa gilo kalenya dek memang na contoh itu semangat na imatar woi engkau yang ngaralada sama na imata ona wengarai roko imange makukui ko masjid sempange batas kota Sengkang masumanga lada matem karo nari matar mata na ya lang gaji masa siaga gaji nero ale narko dekaga kapa dekaga ite galona ba ver makasipa ya ro nera imatar nape ko babange ko makasingnya itu anuna masampuni bauna minyak na merek malaikat subuh memang napi lo takabere sumangat na sallu Allahu akbar majuta iya majuta memang tapi enang kay mana pilih mulai. Dito napa kumanang.
Na pilih famole na tali makadami. Allahu Akbar. Ay monito ken na masigi. Ya narotoli na nawe makadawe masyarakat makututo ni masumbang. Bu. Napa yari di jamaah we koto masumbang aja mo mega curiga. Demo hilas itu. Ama na makada ko letu mo gaje aga je na bangu panitewe toli mello tutto mana sum. Awe. Tanah na urusanmu ya roh. Yang penting ya berama ni bawa letutogi mga togi alena mani. Asa ya ro harus ikhlas ya sang ikhlas tadi manyama pape na dinge. Budi terutama makun raya. De sesa. Pak madari ya ro mega kutana. Maka daya aga mana je nagoka mapako na mapako. Awe. Bu. Bu. Ada to kaka makorodi? Deka to? Alhamdulillah. Jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah. Terakhir. Dia itu musaddingi. Waktu ni pameraja ale malabina nabita. Angka to ipanangin-angin lalanna abi malumpa-lumpai. Pura si ancur ibakale ibu si tepas si ancur ibakale ibu si tepai bakale ibu si. Makutane nabita ko Jibril ni ga yaro Jibril makere Jibril iya narotono pura patati iwe mata si tati na indo na gara-gara ampe majana yaro di ananae aja nanana tomatua prejenga ka dampang iya ko biasa masalah ke dota aja lalu kasi tapasta seka iya tinne indota iya are gata bali-bali indota Loki sompat lo mabela tasalay to matuewe misalna ya denang ketakutan maka daga mo cinne manre ma mala ko makada jana je entoli mata livo maga akari tutuki macawa mobi tu makukwe namol letu ko capak na lino sapa ya sange indo pajajamu deto mulai deka pada anda tu toli macawa mobi tu maku kuewe. Yaitu ko lo ni palagi lo tamar malang. Ya batu matu na tatu pulada parengarata ko mandre subuh ki malam pertama Ramadan. Napi tu tengarang mata. Agana na sunna. Batena mata no mo maga kasina andrewe ko restorange. De mulai runtu pada itu na sunna mata. Palagi ko loni mandre subuh. Madarite ro masije panitewe na putara ne ro elo kasidewe tu sebagai batar du subuh. Ya Ramadan jina ilaika bil ghufran. Ya Ramadan jina ilaika bil ghufran. Itulah bulan puasa. Bulan suci Ramadan. Oh, yang ngarani to matuai. Kira-kira tulega parang. Kung misalna, yaro to mate, denang kata jampang, loki mabela misalna kampung. To di makadaki lohi malapat te ulesu ma bani-bani si bawa to matuai. Tapi tulega parang, tulega jami. Na devan arate misalna na tama ramalang. Yari ga devan tau na torrewa. Na tapang ka kareba. Maka dalisu ko. Cepat ako tawede. Kada mapake. Lisu ni. Letu ni kuyolona bolata. Tulega perang. Tapang ka bandera mahute bicu-bicu. Tatok kuyolona bolata. Nade taisangi makadaga jero nigaro menre ki bola tama ki babana bolata angkana toi tongko liva bate talu lampa tatimpai oh ternyata bale yena lo wewe si runtu lo wewe si bawa malepa macakke mana ni
Alalena mewada ni temate ni. Tulega kira-kira perang. Nah denang kata ila dampa denang kata banyak menyamang ni. Ila bira jama-jama tak to ngamanaha. Nah denang kani jampa-jampang itu matua. Tulega perang. Idi camme yaro to matua. Yan dule. Pura si yaro. Ya biasa, nalinga ki waju masoli, pakai yang masoli, kalau mana lena mah cari-cari pakai. Tulega perang, idi doko iero tomatweve ro, kaci telu lampa, kaci igonci misanne, neriolo romai waktu tak bicu, dena kan ada reke tomatwe, kalau mana lele ke indra-indra dena bawi. Nalinga ki waju baru dia nana kalau mana lena man rasa-rasa ma pedi-pedi. Tapi angka kan angka nalaki ba pedale bunga Allah taala pura moga ro. Maka dama pak fitte waju kami nama solie maku kue nalana ba pedale bunga Allah taala pura dah. Ma balala. Tapi kau to lenge malah bola bawa ramparamu. Tapi tu macam apa mesti thay. Mulai ke perang, iroriolo rumai. Tu di nakoko ki makewe to matewe he. Kong kamanu ki macai to matue. Tu lega perang. Ini tetap koyolo na sampajangi ero to matewe de nangkem wanya menyawa besok buat asek ke atina. Mulai biar to lenge mewang. Daripada dua baca jamu. Puncak nah. Tulega perang. Dari komelo ni basuru lala kaloba tomatwewe. Nalalana gamata na perintang. Maka da sila bilabina ya narito tomarepe na ya rega wijan na pasuru itu junda ulun na. Tulega perang. Ye tomatwe biasa bau ki biasa sapuru biasa pasabara ki biasa pandai menyama ki na idi na kasi makatan ni ulun na ibatiti kocok lerik ki buru na de nang katelo dampang na de nang kan ibanya menyama tomatwe to dipatasek kami atinna sini na no masalah ifego panang. Namun ampar kita matuewe, tetay bego ya mana masalah. Tu matuewe na sapuru bawang arona. Waktu na mawata tuliye waktu matuewe. Tapi madisi malasa ni, macuani. Lemu mo pa kanya wata mewe mititay. Yero tu matuewe. Madari mubak ko lalan na pikirata makada. Nabo mahagang macuatoni, anak-anak liwa pabusungan na. Padahal na reko malasan itu mata sitongan na. Nula itu biasa ki, maka datoy lokal lo menre umro we kasyaga. Akata maka dalololongnya sange suruga. Tapi pada jenga kadampeng. Ia tulisan na surugang ke kulalan na bolata. Sisa bawang itanga. Rupanya itu ambota na baca beru mita ki. Pada de chena na reko satu kali haji. Ridha Allah, ridha walidai. Ridhonya Allah tergantung kepada ridhonya kedua orang tua. Namun sapa ko ambok letu capak na. Lino le temu le runtu ya sange ambok kandung. Ambok pajajata. Namun letu kilo vega sapa ya sang indo pajajata de tonule. Maka da angka sifana amboku caca. Angka sifana indoku caca. Taru ni yero sifana majae tari maja. Angka sifana maja taru ni tapi yero di anak-anak tatakib birul walidain. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Yero kewajiban tak. Namo buar ki bak bene. Namo buar ki balakai. Hajak miti tevi duebe pajajam.
Al jannatul tata akadamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Dan puncak tertingginya dari kota Kabir subuh ni tahu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tolo malep ifakin yal ni rupa kiange kami nama kesinge yasan. Mula ke para kota payarong kawajun ero ambotaro biasa na paake. Tapi deni sana ni gesa ni rita, na deni balik kesiga gambo. Ura si makato balaper, makato bata, si giling-giling mana te meu majama ini dengakan na, yo majama. Na madarito ni ero karena nasa jama-jamata, madari itu si bawah malepe, dia baca ceme. Apalagi bangsa ni ero di facara mai pakatoban, madarito di loki meu si bawah to matwewe. Malepe naikia karena tugas agama tolong mabila na masa ki ko tolong mabila to mato to liengra lisu siki dega kata payo majama sangadinna itu duwe pajajata napi tu makan namo tu duwe pajajata palagi mati ni hurki masam paja aja talu bai mella doang rabbi gafirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ye mana nar abarakakan Isra Mi'rajna al malabin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya engkau mancaji boko kuat akaleta maka dah sampaja 5 waktu ba goncina sini ni terima ba pede cenge. Kedua Pitan Nabi aja mugoji tu cerita jana wadamu rupa tahu. Ketiga pakasinging. Ampe-ampe mu kude pa jamu. Kona kanna ku waramparang ngarangi sekana aja mu takaboro aja mu sombong. Nalako ba disengat toli rendah hati. Aja mu wancaja rupa disengamu sebagai bahang sombong atakaboro. Yang maha yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nahodo pada yalam manaki salamakeun tepe si tengah-tengah nah. Magi-magi na pada yalaki di sini singa japa-japang. Sebab mak bilang ngesom ni dari tamai ria sange ulam mapacin na pungala taala bulan suci Ramadan. Dan nahodo pada yalaki umuru Irate ular ramalang, nariya suri ular ramalang, na tumabaci pole kodo-sodo sewe kembali fitrah pada Tuha, abacingan na anak silalo na jaji, ya na mabaci pole kodo-sodo sewe. Amin ya rabbal alamin. Tadampun ika kung kadaku tapa salah, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat, nun wal kalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.